Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sitacela kusela moyo ngcwele bazalo phakathi kwethu egameni lenkosi. Simshade intatha kakhulu. Let us celebrate the Holy Spirit. Yes, Lord, let us celebrate, let us celebrate, let us celebrate. Let us celebrate the recognition of our salvation. Let us worship, let us give glory to God. Let us give glory to God. Yes, Holy Ghost, may the Holy Spirit. Siyabonga Nkulunkulu, siyabonga Jesu, siyabonga Mdala wethu, siyabonga wena lo ukhona nalaphi akhona nasemaphakazeni khona. We glorify your name. Thank you, Jesus. Sisibusele bazalwane to our wonderful bazalwane spiritual parents umndeni wakabasilela babe namake egameni lenkosi. Sibashade intatha nabo kakhulu bazalwane. Hey, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Let's live la Nkulunkulu. Hlalisani kahle nalapho labaninze imiphefumulo yenu. Praise the Lord. Let's balalele. Hallelujah. Bahlonipheni. Hallelujah. Asibashade intatha bazalwane. Umsebenzi omuhle kangaka labawendayo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sivusele bazalwane. Bayibathi ngesilungu all protocol observed. Ngendlela pasashina nawe nanawe. Praise the Lord. Oh hallelujah. Siyabonga kakhulu babe, ngiyabonga kakhulu mfundisi. Ukubonga kwami akusiko ukuthi ngithi hey ngaze ngalithola ithuba ngibonga le recognition le khona through God by your authority. Uthi njengoba kumile lapha kathenjwa nanguwe wedwana kepha naNkulunkulu umethembile through wena mfundisi. Uthi bekungema kule pulpit lesonto wafunda kangaka nasebandleni lelemandla ngaloluhlobo. Ukhulumile make masibuko wathi noma singabonakala siyi-minority compared to the majority emabandla lamanye. Uthi kepha into layi-observe kuleli bandla ukhanze ukuthi moya indlela emnene kakhulu. Uthi ibandla lamoya kuphile lokho nawo ushumayela make masibuko ngalesini lokho ukuthi liningi lethu lifuna lamabandla laphuphumako bese kuba negative moya engcwele. Kepha nakuleli lihle abazalwane uNkulunkulu uyaphuphuma. Praise the Lord. Ngiyakufakazela lokho make masibuko egameni lenkosi. Ngiyavusela abazalwane igama lenu. uNkulunkulu lo nemusa kangaka mvuselela to my dear wife make Mkhwanazi egameni lenkosi. Praise the Lord. Siyabonga abazalwane nasiphethe kahle ngiyibo. Umsebenzi waNkulunkulu uba lula. Vile MC wami lana usemandleni kusho ukuthi Mkhwanazi umphethe kahle asidingi nokuthi sikubuye Mkhwanazi. Usho lento like ikhokha lo MC. Uyeba lokho ukuthi ulodeni ene uyaphuphuka. Praise the Lord. Bazalwane for a stabilized church kufuna kuqale kube a stabilized family. Nangabe lo mshado uceka dambuli tawuhamba igcwele. Nangabe lo mshado kuyinkantolo angeke uyibone iperformance yaNkulunkulu through bazalwane. Because umshado kuyi-power source yema output yasebandleni. I-output angeke ibe khona la ngabe kule source kunenkinga. Hallelujah. But uNkulunkulu wemusa nomthando bazalwane lo sifundisa njalo ukuthi asithandzaneni. Emadvodza akabathandze bomkabo bese kuthi bomkethu bathobele emadvodza. Siyajabula bazalwane ukuthi njengoba silibandla leli kumtimba waKristu sinayo imanual ukuthi noma uhulumende asayina ukuthi 50-50 emalungelo. Kepha ngeke sihambe ngesignature yahulumende, sihamba ngemanual yasekhaya ezulwini. Kumile kunye bazalwane umfati uyawuthobela indvodza.
akusoze washintsha nini nanini noma ngingaphiwa umsebenzi asebenze ebhasi ngake Mkhwanazi ahole ema-pound ahole ema-euro ahole ema-dollar nakafika la Mkhwanazi ufike usubmita phansi kwababe Mkhwanazi kude lokutamshintsha lokho ukuthi sefuna sale ngithi make Mkhwanazi kwami ukuthi kule kumele kuwene kube inkonzo yami etayindisiza babedlala ukuthi kumthanze kungamhlukubethe bese yena ke soyathoka uNkulunkulu lento wayibona into ahambisana kanjalo but ngenxa ye-expire komhlaba according to Isaiah uthi umhlaba uyayenzetela umhlaba unjengesidleke umhlaba uyajikathela uyayenza udzakiwe as much as umhlaba udzakwa ngemalungelo udzakwa ngendlela enene kepha thina lesilibandla laNkulunkulu siyawusimamiswa live laNkulunkulu ngokuthi isimiso saNkulunkulu sithi kahle kahle. Praise the Lord. Hallelujah. Lisangithanda bomake. Hallelujah. Ngoba utawukhanza ukuthi nje mfundisi mkhuluma kanje kunababe lohambe asakhutshwe kumake labeta la ekonjeni. Bomake, bobabe bephotshelwa ngenxa yesikhathi nje ngathi fahla kancane lokuthi lithi live laNkulunkulu nemuntu lomondli ifamily yakhe ufanisa nendedele nakungashuma lapha mvuthe bazalwane bathi babe abantu abamalambile lehlala nabo nemona lengahlali nabo kufanele ukuthi udelelile kwenda. Praise the Lord. Kanjalo futhi nangabe emakhaya babe masilela wapayineli babe masilela awamende litiya utshela ukuthi ujake ekonzweni uMC wena abona uhlonipha uNkulunkulu lapha kude uNkulunkulu latamthatha kuwe. Hallelujah. Praise the Lord. So bazalwane kuyasinika lokho ukuthi indlela leyo lesibona lama families lokho ukuthi ayabambisana yini. Sibona ngalama outcomes etiko taNkulunkulu nathi umuntu waseyakonsolo lokho akuphetheke kahle noma akuphatheke kahle and futhi bize kusitshela ngabe lokho uyamhlupha noma lokho uyamhlupha uvele ibonakala kube sangakhohlwa sithathe sami lantolo lekhaya sengilifu lokwebufa angasakhona ukubona semphumela lapha phandle ngafike ngampora so ngena lapha uzinza sibe ngicabanga ukuthi wehlelwa moya ingcwele ukhohlwe sithawula ukhohlwe ini sithawula bemelene kanjani mina understand salukubukela ithishu ukhohlwe sithawula noma sabathi uyaxolisa mavundla shamase mazala nkose wena awuna yini ngashimayo angathi kumina nakujesu nakusho ukuthi nakukhona lokonene naye umsabuta utawunikela. Amen. Musa kuya utawunikela because kukhona lokonene naye hamba uyolungisa bazalwana ngathi ukukhulumela lo maybe kunemacouples la later without unresolved situation. Let me tell you ibhasiti yakho angeke igcwale utawuliva ngeliphunga le live la Nkulunkulu but lingangeni kuwo because invalid le yakho. Let us resolve our issues as families, as couples. Amen. Praise the Lord. In the book of 1 Kings chapter 8 verse 27. Thank you. Ngeke kube muthe bazalwane lamuhla ifuna sesibukisane naye unamumthandazo wenkosi Solomon sikanye kanye egameni lenkosi. Incwadi yemakhosi ebucala chapter 8 verse 24. Kulabaqala kufika bazalwane siyanimukela Shalom International Church phansi kwemfundisi El Masilela divele lisemkhoneni lenkosi. I'm one of the sons bazalwane yase Shalom leseva under umfundisi Masilela namake Masilela. Hallelujah. Ngiyaninvite nawe ukuthi tifunele litshe lakho njengaJakobe lafuna litshe kwase uqamele tukwalo asaqamele tukwalo lithi live la Nkulunkulu kwase kubonakala landi babentumana labonakala landi lisuke ezulwini lihlabe emhlabathini kwase ubona kwehlabo inyoko ingilosi. There is a place and there is a stone or a rock that you need to find. So khona udilela endlini yaNkulunkulu but ufuna ukuthi uhlwaye
ukhona nje lefuna ukuthole bese ugqamela intukwalo for revelation to appear in you. Praise the Lord. Ufunakala uthole linje bazalwane ufuna uqamela intukwalo. Incwadi yemakhosi ekuqala chapter 8 verse 27. Utamfundzela yena yedwa na verse 27. Emakhosi ekuqala chapter 8 verse 27. Yes. Kodwa vele uNkulunkulu angahlala yini emhlabeni? Umbuto loyo emthandazweni ngoSolomon. Yes. Emazulu ngisho nalo lezulu eliphakeme kunawo onke emazulu ungeke wenele kulo. Kangakanani-ke lelithempeli kwakhele lona. Amen. Sicela ukuthi ngosami mfundisi usibongele livi lenkosi. Ungalivu lakho Nkosi liyaphila babeli lingumuthi emphefumulweni wethu liphila nasemathanjeni ethu. Thank you Jesus. Sibonga ukuthi Nkosi wena uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni. Wena ukhuluma livi lakho Nkosi. Ukhuluma kubo bonke abantu uze kube sibebethe indlela yokulandulela. Thank you Jesus. Emhlabeni kuphela sisasivanga sisithe ngocwele ngoba msitho wena usibambiswe mkhona wethu. Thank you Jesus. Udasida nasemthakathakeni bethu lobunye Nkosi mthakathaka ulethwa sitha ngekuthi livi lakho lalishunyayelwa Nkosi thithi tuyothe futhi ngalamukela ungabe umbhalo wencwadi emayebhele uthi namuhla naliva livi lami. Yes Lord. Ningadendi yesifundi tuyothe. Yes Lord. Ngiyathandaza Nkosi Jesu lisehla bami livi lakho cala kule yami inhliziyo. Thank you Holy Spirit. Ithambise Nkosi Ngegama lika Jesu. yende Nkosi yamukele ukukhuluma kwakho Thank you Holy Spirit. egameni lika Jesu. Sivile Nkosi ukuthi ukhuluma kwakho Nkosi kunemthelelo omuhle empilweni yethu. Kuyacosha nekwesaba, kuyacosha nemncane lathitho lethi silengiso kuwe. Khuluma Nkosi silalele seva Nkosi incebo yakho ngesikhathi kwabe ukhuluma ubithi incebo yakho Samuel umbithele emsebenzini wathi nangabuya kwesithathu lo mbono bowulivi lapho lo mbono yathi incebo yakho iyelenza wena yakho mfana wami naliphinde libuyele livi ubothi khuluma Nkosi incebo yakho ilalele usibeke kulenzawo Nkosi uthi babethu egcwele singabuki babethu egcwele tiphambeko nelubatha lolamunye nalomunye kodwa silalele sive siphinde sisele livi lakho. Khuluma ngalo wena namhlanje mina Nkosi siyalabukela njengoba linjalo ngilelodwa livi lakho lelisifundisa buwe nebunjalo bakho. Yes Lord. Nenzando yakho ngaphandle kwelivi lakho Nkosi abeke babe siyathi inhliziyo yakho nemcondo wakho usisa babe lomncane lofika kulomthala babethu egcwele wedlule Nkosi ubusise uphinde ufikele incebo yakho Nkosi namhlanje ukhuluma ngayo asifune Nkosi kuva yona nebona yona kodwa babe sifuna kuva wena siphinde sibone wena siphume Nkosi sikuvile ukukhuluma kwakho sihambe siyokwenza lokho Nkosi lofuna babe sikwende ngoba usithe babe sibe ready believe lakho simalaleli nje kuphela babe siyabonga moya wethu Nkosi evini lakho usiyebo namhlanje lo Nkosi icela ngikholwa egameni la Jesu Kristu Nkosi manje uze ube phakathi naphakathi. Amen. Amen. Praise the Lord. Siyabonga mfundisi. Mina sihloko bazalwane lesawukhulumela phasa sola mhlawumbe livi. Sihloko lesithi you are one of the heavens. Ungulomunye welizulu. Noma uyingcenye yelizulu.
Singabanzi bazalwane, I know kutaba sihlobo lesitawubonakala ngathi sita neheres, kungathi sita nekuduka. Ngifuna sasiphendule namuthandazo weNkosi Solomon la uthandazako unembuto khona lapho. Nakathi kodwa vele uNkulunkulu angahlala yini emhlabeni? Iquestion lena lenkulu bazalwane lesitawuthandazela phasayo lamuhla bese siyathandaza siye emakhaya. Sihloko sami ke sithi uyingcenye wena Yelizulu. Ngisho ukuthini la ngabe ngithi uyingcenye Yelizulu wena ula emhlabeni. Kanti encwadini yemsebenzi wemapostoli chapter 7 umpostoli Paul ukhotha Isaiah chapter 66 lapho na athi umhlaba izulu lisihlalo saNkulunkulu bese umhlaba usenabelo seninyawo yakhe. Ngisho ukuthini maybe lo munye uyakubuza njengoba uNkulunkulu ukhulumile wathi yena akahlali lasendlini lakhe wekanda ngemuntu. So ke angaba njani ke uNkulunkulu emhlabeni? Into ke lekhona ke bazalwane ngifuna sinakela igama lelithi lizulu or heaven. Ligama lelithi lizulu lisho indzawo lethile ayisho uNkulunkulu. But leli gama lelithi lizulu igama lendzawo yaNkulunkulu. I know ukuthi kuneli gama lesiyesisebenzisa sithi emazulu ekefini. Ligama lelithi lizulu alisho uNkulunkulu. But lisho indzawo yaNkulunkulu. uNkulunkulu la ahlala khona. Namabeke umfundzi welivi laNkulunkulu utamkanza Revelation chapter 22 and 21. Lapho nakukhulunywa khona ngekulungiselela kwelizulu lelisha lelisuke ezulwini liye emhlabeni. Lithi ke leBhayibheli emazulu lamadzala lemhlaba utawedlula. Namabeke lokho utawedlula bese uNkulunkulu kuyema ngokusho ukuthi lizulu akusuye uNkulunkulu. Lokho ngithi akukhulume sokhona kuhamba kanye kanye nokuthi why ngikudifferentiate lokubili. Lizulu laNkulunkulu kuhlukene, lizulu yindzawo lakuhlala uNkulunkulu khona. Ene nabephola moya ke ngitafuna ukuthi siphindze si-understand tinhlobo temazulu kwakuthi dingaphi tinhlobo temazulu. As much as lizulu sesazi ukuthi ligama lendzawo uNkulunkulu lahlekile, kepha kunemazulu lamanye futhi lakhona la existako la uNkulunkulu a-operate khona but angahlali khona. The very same heaven uNkulunkulu lakiyo lizulu lakhona athi Solomon nakulo lizulu leliphakeme kunemazulu laphakeme kakhulu awuhlali wena awuneli kulo. What does King Solomon mean? Nangabe asakuvekile ukuthi lelizulu lazakhuluma kile ukuthi nayilo kahlali kuleliphakeme ngetulu kwemazulu onke. Nawithi ke namuhla wena ke uyingcenye yelizulu. I mean wena uyingcenye yendzawo leNkulunkulu ahlala kiyo wena. Letinhlobo temazulu inzathu. Encwadini ya Genesis chapter 7 ukade kufunda verse 12 to 12 iBhayibheli takutshela ukuthi uNkulunkulu wabhoboza iyawo phansi emhlabathini wase uvula emazulu wavulela imvula emazulwini. That is heaven number 1. Lapho khona abafundzi batakuchazisela ngabo ozone layer, bakuchazisele ngabe evaporation, bakuchazisele ngabe water recycling. Lokwenteka kule lizulu lekuqala Genesis nalishoko chapter 7 verse 11 kuya 12 utakutshela ukuthi uNkulunkulu wenza lo mmangaliso ukuthi lawo mazulu akho ahushule
imvula yazamkhona. That is heaven number 1. Heaven number 2 utamthola encwadini ya Hezekiah chapter 32 uqala kufunza ku verse 7 uye 8. Because of time ngicela ukuthi mangesifunza noma sabambe ngicela munye avule Genesis chapter 7. Chapter 7 aqale kuthatha from verse 11 na 12 bese nomunye ufunza Hezekiah chapter 32 athathe verse 7 na 8 bese nomunye ufunza Deuteronomy chapter 10 verse 14. Lapho kumbulwa lamazulu lamathathu lemfuna sabisane lawo. Genesis chapter 7 verse 11 to 12. Yes. Ngeminyaka wemakhulu lasithupha ekuphila kwaNoah enyangeni yesibili mhlazana tilishumi nesikhombisa tonke tiyalo temhlaba tabhoko tonke tiyalo temhlaba ezinolo ukuthi umhlaba is one of the biggest planets and umhlaba uflota ekube manje. Now God is bringing a distraction la kulabantu abangamlaleli wena njani enkulunkulu uvula inama lana emhlabeni emalanga langemashumi lamane nebusuku bawo. Yes. Ngalelo langa Noah nemkakhe wangena emkhunjini nabo Shem na umtotshile makasifunza yele mungu. Ngeminyaka wemakhulu lasithupha ekuphila kwaNoah enyangeni yesibili mhlazana tilishumi nesikhombisa tonke tiyalo temhlaba tabhoko emafasitelo nabo-ke lekufunako kwenteka ini-ke emafasitelo asezulwini avulele. Yes. Nakucela-ke lomunye asivulele-ke Ezekiel chapter 32 aqale kuverse 7 kuya 8. Lizwi lekuqala sesilibonile ukuthi ngiliphi leli lakhuluma ngalo Genesis. And-ke kulamazulu lapha-ke bazalwane ilizwe-by kuyiportion yebazalwane labasemhlabeni ukuthi bangakhona kuyicontrola le ndzawo yelizulu lekuqala. That is why umprophet Elijah wakhona kumisa imvula because of abevumelele lizulu ukuthi alibe nguye bese uNkulunkulu uhlala phakathi kwakhe. Let me tell you, once uNkulunkulu wahlala kuwe according to the book of John, nathi uNkulunkulu lelivi labantu beligcinile mina noNkulunkulu sabe sesiyehla sibekala phakathi kwemuntu. So my topic is whether you are one of the heavens Uyincenye Yelizulu. Praise the Lord. Funza bemake sifunza sathe Hezekiah chapter 32. Hezekiah chapter 32 verse 7. Yes. Nasele kucisha ngiyawasibekela emazulu ngente tinkhanya titawo tibe Yalo-ke sekukhulunywa-ke ngelizulu lesibili lapho nabafunzi bejiyo nabesayensi batakubalela ngo-Pluto bakubalele yonke into loku-space bakutshela ukuthi kunani ku-space. Hallelujah. La khona ku-space kunema-planet noma kukhona nekuyophila kiyo because of heat. Praise the Lord. Lapho benyalo uNkulunkulu sokhuluma-ke ngelizulu lesibili labafunzile batakshela bathi kule universe. Praise the Lord. Kanti universe is the whole continent. Ingumhlaba wonke but inetigaba tayo. Praise the living God. So lapha-ke uNkulunkulu sokhuluma-ke ngale lizulu lelo-ke lesibili lokuthi kunawutima ene-ke baba-ke ngithinte-ke kulamazulu lamabili umuntu une-access kokuthi lawo mazulu lawo angawagilisa thina ngendlela lafuna kwentisa yona, including na Satan. Yes, including na Satan. Kulamazulu amabili uyakhona kuba le-access kube khona kunwetenda iBhayibheli lithi umprofethi Elijah wabaleka wayemgezela nakayemgezela Sathane waja kakuqala wafike wenta imangaliso libonakaliso lasezulwini. Nalisithi lasezulwini alisho kaNkulunkulu khona but lisho the first heaven and the second heaven. According to Revelation chapter 12 kunemfati lofuna kubeleka nakafuna kubeleka lithi iBhayibheli nyokangwenya wafuna lelisifane kulimita sabeleka nakafika nje wangwenya kuthiwa lo mfati wale kwatimpiko nje kundiza njengento eliswele wandiza lithi iBhayibheli nyokangwenya wakhafule manje afuna ukuthi labantu afike amkhuphule but umhlaba wavuleka. Ngifuna ukubonakala
ungagwenya ngemsila wakho wahujula ingcenye yetikhanyeti esibhakabhakeni. Meaning Satan uyakhona kule ndalo lesezwini lesibili kushinda. That is why kulamanye emarijini lapha ukuthi bakhona uNkulunkulu welanga. Satan uyakhona ukubanika idirection ngokuthi le langa balele uNkulunkulu. Because umuntu naSatan bane access kuleli zwi lekudala nelesibili but hayi kulesithathu. So umuntu ngelizulu lekudala i-good example siyithola Elijah nakamisa lizulu lokho ukuthi ke umuntu ke losogijela uNkulunkulu asayirenovate lempilo yakhe because impilo yomuntu bazalwane yayisekide yayile decoration yasekhaya ezulwini but ngekufika kwesono yase iba inzalo nayiba le nayiphinze irenovate unamlo kwentela kulesibonakaliso sanikodini nakathi ke Jesu wena kumele uyodalwa kabusha uthi kumele kanjani ningizala ndala kubuyele spiritual sabana umtshele ukuthi dala kabusha ngemoya. Praise the Lord. Kuze lenza yakho intaba yiGarden of Eden uNkulunkulu empilweni yakho akhona ukubuya abe ku-conference meeting nawe. Uyincenye wona Yelizulu ungasuki lapho. You are part of the heaven and then you are the dwelling house of God. Uthi incwadi yaHagayi ndingihle ndinotshisiwe kepha yami indlu Solomon eyinzayo. Uthi le mali engihola kona ifaka ipatshini tent ibhobola. Uthi ndathi nyanathe mali lingakhona. Uthi ndabathe ngiyambatha ningafudumali. It is because of my house is in rooms. Usho yipi ngakusho this nice building. No. Ukhala ayina indlu nayina yakhe encwadini yaGenesis ngokuthi utabokwehla etekini afike ahlale khona nemuntu because uNkulunkulu evila nje uthi God is looking for someone to partner with. Lokho solo kusikhala uNkulunkulu emhlabeni ukuthi sekude namunye behlangana lakayifuna inkosi awuliveze lendlu yakhe yamoya afake le decoration yasekhaya ezulwini lebe kade imapratha engade naseIden kuze ehle uNkulunkulu ahlale kumuntu bazalwa they are greater exploits and miracles according to Daniel uthi those who know their God shall do exploits. Angeke uwende lawo exploit labo uNkulunkulu angakahlali phakathi kwakho. First you need to create your life to be one of the heavens. Because uNkulunkulu na Old Testament enkosi yabazalwa uNkulunkulu lemhlabeni bayimasilela akahlali. Nali ngicela ukuthatha verse Jeremiah chapter 24 verse 23. This will shock you. Jeremiah 24 verse 23. Yena yetwa. This will shock you. Jeremiah chapter 24 verse 23. Yena yetwa. Jeremiah 23:24. Yes, 23:24. We are fanana. La lumi la sorry basala. 23 verse 24. Ukhona inlonga bhaca etindzaweni letisithele. Yes. Entele ukuthi ngingamboni. Now we be wapon. Tata lo be. Mkhwanazi. Angikaligcwalisi yini lizulu nemhlaba. Ngumbuto ke lowe. Mfundzele kahle make sifunze noma ngilithathe. Ukhona yini lo mabhaca etindzaweni letisithele. Entele ukuthi ngingamboni question mark umbuto. Bese ke seyiphendvulo ukuthi kusho Mkhwanazi angikaligcwalisi yini lizulu nemhlaba. Ngifuna ukuthi kule nshumayelo la udibana nevesteli ungabese ukuthi Mkhwanazi akeme ukuthi uNkulunkulu uhlala phansi nasemhlabeni kahlala. I want us to go through together. Lo mhlaba ke la usho ukuthi angaligcwalisi lelizulu nemhlaba. Lo mhlaba ngithi as individual.
ngithi lo mhlaba lalathi ngigcwalisele izulu and umhlaba ngugcwalise ngebantu. Come with me to the Old Testament lapho khona kuthina Exodus. Idla uNkulunkulu lithi uNkulunkulu bekehle entabeni yaseSinayi afike angayinyathele ntaba bekafike abe sefile bebesilekela lentaba because kumile kunye lokho kundisi lokho ukuthi uNkulunkulu angeke ahlale empeleni yakhe wedanga debani. So intaba yakhe makuye but singaphinde sibone kuye koyithina kuyikhona. So akafunanga ukuthi abe nendawo la ubika bona ukuthi ukhona la. So uNkulunkulu wakhetha ukuthi indaba okwehlangene liphinde msuke naleli flaba ngishiye intaba solo idla imbongo letibhuti. So lana-ke nakathi-ke angaligcwalisi izulu nemhlaba uNkulunkulu umhlaba ugcwalisa ngathi sine. That is why iBhayibheli yaphela ukuthi sine simonkulunkuluwana. The reason why lithi simonkulunkuluwana is not just an intent but ikhuluma ngokuthi sesimthwele uNkulunkulu sesimfumene ngekhathi sempilweni yethu. So ngakho-ke sine-ke sesimonkulunkuluwana and ayikho indawo engaphatha uNkulunkulu ngaphandle kwelisu. So wena nokuthi ukhona kumphatha uNkulunkulu it is because awusiyo intando yemuntu, awusiyo umfanele, awusiyo ihandmade yemuntu but udanga umsebenzi utanda uNkulunkulu. Saba kanye masaba. Saba. Lokho ukuthi wena ube nomunye umuntu lo unique kunebhokisi lesivumelwano. Wehluke kunethende lehlangana. Wehluke kulenzawo lengcwele. Noma Jesu asafikile emhlabeni tometinto ati revise. Egameni lobosiphatha umuntu wamshiya kanjalo. Konke lokunye ofika wa revise. Let because wena umyena yena umuntu ongakhona ukuthi inyawo laNkulunkulu lingahlala phakathi kwakho. Mr. Newman, uyincenye yezulu. Uyincenye yezulu. Uyincenye yezulu. So uthi ke Jeremiah nalona ukuthi angaligcwalisi izulu nemhlaba. Uthi ngoSolomon uthi kwalona leli zulu leli libabene kakhulu angeke wenele. Uphinde kusiletha kanini uIsaiah chapter 66 verse 2 nakathi konke lokuye tawedlula umhlaba nelizulu tawedlula. Sorry, it's the Revelation chapter 21 and 22. Isaiah ukhuluma ukuthi lizulu nemhlaba sihlalo sakhe inyawo yakhe. Bona ngabe ngifuna ke sikunake sawuthandaza. Emazulu ahlala njani kumuntu? Aphize futhi aphuma njani kumuntu? Impilo ke yomuntu ukuze ibe lizulu ufuna ukuthi italwe kabusha. Ekubeni seyivile ngelivi laNkulunkulu. Because iBhayibheli lithi ukholwa utange uva livi laNkulunkulu. The time uva livi laNkulunkulu bese uyakholwa nguye uNkulunkulu nendodana yakhe leKristu Jesu leyadela bonke abantu. Ubeseke lapho sofike esigabeni se-repentance. The time uphenduka uyathathwa lapho wena wasinda lesisha. Because nasithi uNkulunkulu akahlali endlini yakhe wempela lemuntu. Ngisho ingathi yaselide nobaba. Labanye I believe ukuthi solo basafuna ukuya kiyo. Ingathi yaselide kutiyeke ayikho. Iyavalwa indzawo yaselide. Ibekiwe encwadini yesamba. Everybody nani. Hallelujah. Nale ngathi yaselide nalisile iBhayibheli bathi labakhoshwa kiyo. Wasekubekwa ingilosi etimbida phansi ayiteva lephendukayo lenivuthe balala. Le ngathi leyo yathathwa yabe ikhona sesibekele yona ngalo kuRevelation nasesifithini. Praise the Lord. Ubomfunze ngalo 22 na 21 utakuthola lapho. So ke nawe lithi ke kuleli khaya lokuyaba nemifula kulemifula ezisengathi lesikindele kuthiwa kuleli khaya labe lehle ezulu lilisha lolonke njengamakode eta kumnyeni kuthiwa lelo khaya lelo kuleli sihlaka sekuphila lebekaze singale kunje lesizwe. So adikho into lesithi ifuna geographically ngokuthi ufuna sathi indiza yakusibadala ngo 500 per pastor siye kuyawufuna indawo lezi
Yes, one. Sabe siyayifuna lenza sifike kiyo sithi ngokufika kiyo sinyathe sithi qathatha bese sesivela sifuna kunema voltage lendekako kuna gas nothi no akukho wena yourself uLizulu una eSwatini awuthi uya ugibela ndiza kuya eNigeria olanze manje awuthi uya phela Holy Ground za Israel wena yourself you are the kingdom carrier yourself. Now phakathi kwakho there is why Jesus athi lokholwa nini ngitamnika emanti elamanti abayifuna ngetawugobhoda kule mifula lemini ebegobhoda engathi ngasolide itawugobhoda phakathi kwakho leyo mifula. So there is no need to travel for power. There is no need to travel for greater revelation. When you walk on position yourself, be born again and repent and renovate your body. Renovate your body. You know Pastor, lento lena ngabekisa kalozitha lo muntu nakakhona khona nabangamphatha kahle lahlala naye he will go and look for another place. But no masasula kalozitha asasesteke eMpumalanga, he is still the king. No masukile kalozitha asesteke eMpumalanga solo kuyinkosi ephelele. Meaning nasasukile tu wehla muntu akabehlekele wehla wonke he still reign ubusa alokuphelele empilweni yakhe. God Uyincenye Yelizulu you are the kingdom carrier. You are the kingdom carrier. So sepheleke umuntu unemandla kulelizulu leqala nelizulu lesibili. Another good example, Joshua wamisa lema wafuna mthetha nemkathana. So umuntu unemandla ekuyicontrola the leader nalamazulu amabili. So I want us to come and understand now, Pastor. Now believe la uNkulunkulu lithi lamazulu lamadzala nemazulu nemhlaba lomdzala kawethu uNkulunkulu utabe yena asamele. No. Now bekuthi revelation utawenza mangekufundisa lizulu nemhlaba uNkulunkulu utabe asamele. Bazalwane, as much as ngithi lizulu ligama lendawo kaNkulunkulu akhethekile, but lizulu are still greater than God. There is heaven or no heaven, God still remains the same. Anyone in Genesis little Bible bekunganalutho including lelizulu lesithathu lapho khona athi uApostle Paul ngiyabantu umuntu akulelile lizulu lesithathu nakhona lapho inganakana mfundisi inganakana. Exodus chapter 33 verse 2 uthi Moses, show me your glory. Uthi uNkulunkulu akekho longabona mina aphiza phila ndakubonisa ubuhle bami kuphela. So now nakathi ke uApostle Paul nyamala umuntu uthisho yena awulisithathu lezulu ufuna bese uyafuna ukuthi depose God and live again. No. Ithanale lesibona ngathana. uApostle Paul wafika enzaweni yokulinza abalabantu. Hayi esibili ungafika nemibono. Hayi wena ukumoya. Because once wambona uNkulunkulu you never live again. Utshelwa Moses uthiwa angeke ubone mina uphithiphi. Which means ufuna ukuthi ngizokubona mina sokuphithi kwemhlabeni. Funa Sathane bese uyamdukisa uyamdrosha ukuthi njani. Wena angeke ubone mina Moses utabona ikhathini yakho. Uthi ke nyamapha umuntu akulesithathu lizulu. Nakhona ke kuma Bible scholars le paradise ayikwalinga athimani athi paradise is the third heaven itself. Hey ngoba ufuna singene ngamoya la Bible school ufundisa. Ungathwasha uhamba because
iBible school inema-commentaries. Eningi lesikhathi bathe ungakasala eBhayibhelini base baqhamuza incwadi yakhe. Jesu banalaza bebangeke esikhulu. Bebasebhayibhelini. Enzaweni ekiza abantu. Uze uthi Jesu kunelibonza. Labangani. But the place of God bebangekho la. Lizulu siyawubakilo sesenze ijudgment neqiniso lakho. Then enter in the gates of heaven. Nakhona hayi kuleli kululakilo yakho. Ibazalwane beBhayibheli linanzi ngithena mfundza sambulo ngamanga. Mfundisi sina siye ezulwini siye ekhaya. Incwadi yesambulo lelikhaya letabeni liphume ezulwini. Lipita ngelikhaya tonke kodwa baselibala lamasango lamtholo basebala kuze kuhle konke lithi selikhaya. It's no longer from heaven because lizulu lakhe selengcile nemhlabathi wethu. Njengoba nabo kungasibokuzala kunankulu. Because God is greater than heavens. Encwadini yeMshumayeli chapter 3 verse 7 lithi ke uNkulunkulu walibeka phakathi kwethu bantu. Sine bazone sibanzana ngalemiphakathi asingake emazulu amuva. Amen. Limnanzili. Sine singake maphakathi hayi ngake mazulu because iphakathi leyo kuma tonke but izulu litawukwenda lemhlaba wawo litawukwenda. Elizwane leBhayibheli latshela ukuthi livi laNkulunkulu leyo kuma phakathi naphakathi. Hallelujah. Lithi ke intaba yawuncibilika tihohloko bathi imbali tshani liyawushwatha kepha livi lakhe liyakuma kuzibe phakathi. So whether you are part of the heavens where God can dwell, can find a sitting place in your life. Akameli ke lokuthi ke bokhenisa ke bashele isihlalo laNkulunkulu. Akameli boCovid bashele isihlalo laNkulunkulu because ibhokisi lesivumelwano alibeke kwelibada khona. Ngakho ke konke lebesola ukwehlulekisa for years ubonke ukuthi uNkulunkulu uSolomane uLuka 12:49 lokusekela bona athi ngitele kawubhabhatisi. Maye ngidinzelele kawuzimade kwedlule ngitele kawukoke. uNkulunkulu is still looking for a place in somebody's heart. Uzangene ahlala. Once wafika star utabe sewena tino edingakonzakala ladingaphikisiseke according to Jeremiah. Wena uyingcene Yelizulu. Phakathi kwakho bathi umbhali umfihliwe emabhuku ehlakanipha nekwakho. There are hidden treasures in you. Why are treasures akhethwe lokho kwangabe wenzane kangabe kwenzulane? Because wena ulophila phakathi kodwa ungangiphakathi according to Mkhwanazi chapter 3 verse 11. uNkulunkulu ngokwase uyakubeka imithintweni yethu liphakathi. Lithi le Bible lofunda lokushaya lithi kepha thina sisangabona. Thina sisangabona. Singane maphakathi. Lokho ukuthi kusenza ukuthi uNkulunkulu aphone ehlala phakathi kwethu. Umkimba wawakhane kanjani? Kepha umoya awalazama amathambo. I-oxygen yemabhodlela ayazala amathambo. Wayikhokha kuye wasifaka i-DNA asisibo bemphiwa nje. Asibe mphiwa sibehlala bekhethile. Siba priest bekhosini. Bamtshela Jesu bathi wena wophiwa wena. Bamtshela kanjalo bathi abantu ukuthi baphila ngale oxygen yaJesu according to John chapter 1 verse 1 ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu akadali lutho lizwi abekho. Bambita ngemvezanje bekanzi ngibo lamavenzanje because baphika Abraham. Baphika inzango yaAbraham lebekhuluma ngaJesu. Uthi kaJesu yena Abraham belinkoshela naye. Lusuku lwaAbraham walibona wase uyathi hayi wasabambulala. Uqonda kusitshela ukuthi wena ngaAbraham bakwethu ukholo. Funa sigqobele manje kanti bashiya imibhalo lapho khona Abraham uyakulwa khona. Nakahamba Abraham uyakulwa udibana naye Jesu in a form of King Melchizedek. Ufike Abraham uyabona ukuthi this is not just a man. Ufika umpresenter uye kwelishumi lempike.
le nkosi yaseSalema, the king of peace, wanika Abraham asima newayini, na Abraham anekhoka kweshumi. Jesu watinika yena ku-Abraham kuqala in a form of a bread and wine. Nakabatshela-ke lokho ukuthi yona le nkosi yena lo-Abraham walibona, wathi abamudle ngabatini. Bathi umncane kangaka, wambona nini Abraham? Indodana kaNkulunkulu iqondiswa ngamoya. The day uyavumela ukuthi ube lizulu, then uNkulunkulu bese seyangena phakathi kwakho. Nabatamita bona bathi uyaloya. Nawethala bona bathi uyaloya. Because everything you touch will be multiplied. Abraham uNkulunkulu wamenisa emathesti amaningi solo afuna ukumotivate lempilo yakhe iphume kuThixo entaba wakhe, iphume kule isiya sekhaya kubo, wamotivate kwaze wabana Adam wakadzeni wakhathi uNkulunkulu ahlala phakathi kwakhe, lebe kamtsinza bekuqhuma kuze kuqhumele nje emshana lot. Because umuntu ohleka imizulu kaza kuna nento nalenye esifuna sinake nasithandazela abantu noma kumbe abantu nabathandaza namubeka sandla ekwakho kude lekwatiko umnema kumfundisi okwendakalayo lentakuphilisa angiva lokuthola elisuka kimi libuye. Then is why uMpostoli kwesinye isikhathi uyambona athandazela abantu aworship abeke sandla aqhubeke aworship, because they understand ukuthi moyengcwele uthi angene kanjena for what reason. Utakabeleza because dolota bekwendela utakabele kumlamazulu la lapilisa nomuntu. Amen. Lo mthethelo kwemandla atabe aphuma la phakathi kwakho ayendomuntu obekasana. Inthambo yakhe sizigcina nguyiplanke konzeni kuphela, that is our part. Sifake on lo lokusekhambako lalokho asibone. Lo semumsebenzi wagesi lo pepe station zike ukuthi uqhubeke ufloathile kodwa sesibekesana then nasibeka sandla kuno wethu wakho kude lo tawusona sifundazivela njengetinyanga senta iningi letangoma kude lesivako lokuphuma wethu nathi siyesibanga lemfundisi phela sandla umuntu awenza umbosi wayo omkhulu asande ukuthi uyiswelile kanjani kude lesifona ukuva la kuma-next ethu lokuphumako kwethu thine senta a point of contact nokubeka sandla bese-ke uNkulunkulu phakathi kwalolo othandazelako bese sokhaphakela kuye njengalothi wakhaphakela. So those are other spirits ukhaze ukuthi uyakuthandaza lokhu sokona uyavevetela ubona ukuthi asinda kakhulu uvevetela kumjula ini because kwethu silisa uMpostoli Paul akachaza ukuthi umangaliso sebafuna baphakamisa bahlabele inkunzi ile nkulu ekhuluphele bamba zidingo wathi sabadingo bathi mathonza kungenxa yemandla ethu lina kungenxa yemazulu. You are one of the heavens. Now ayivulele impilo yakho ivuleke ukuthi uNkulunkulu akugcine athi umbonile uJobe emhlabeni umuntu lohamba phambi kwabanganasithi longasoleki longenani uyamthanda ngenhliziyo yakhe yonke uyamkhona. Jobe kwaba umuntu laba lizulu kangakuba lizulu laze laba boastful ngaye asemhlabeni. How I wish nami ngibabe Mkhwanazi ukuthi amazulu akangaba boastful ngempilo yakhe. Likhaya lasekhaya esizwini libe boastful ukhuluma uNkulunkulu nasathana. Bakhomba Jobe losemhlabeni lonke mina. Uyingcenye yemazulu. Asahambuse emazulu phakathi kwakho. The reason why bazalwane sehla senyoka kangaka kufuna uNkulunkulu asite kakhulu kulama powers alamuhla mabenyo. Sathane naye ube well experienced kakhulu lesikhathi salamuhla. Kanti lesithatha ukuthi igaba umsomo umhlalo ujiva. Kepha inyanga kalamuhla semana kuma African beats nawo ukuhle nje ukudayiswa la magaraje ama filling station ukhanze umntana kuphethe 10. Ukhanze ukuthi lo nyamulelo lema false powers igaba nje wona. Unyena uNkulunkulu walo, unyena uNkulunkulu wakhe lona laphisana. Lo muntu ubalekele ukuthi acreate i-atmosphere yaNkulunkulu ayenza lakhe ibe nzulu kuze uNkulunkulu ahlale phakathi kwabo bese uNkulunkulu lapha emsini ushumayele kakhulu umfundisi emsini ushumayele kakhulu emsini bese benzela ukuthi uthapho ushumayele emsini
Nakathi kunesikhathi abukho nabantu akakunika impressure bona ukuthi profeta nya bese kuthi lo profeta wakho uyacrasha kuyenteka nalapho iyacrasha imisebenzi legenuine yakho uma lena le artificial but la mthetha mama emini yathamba ngiyakubema indzawo yakho beyimakhela ngoNkulunkulu ndikwakho beyimakhela kwesinye isikhathi bazalwane nangabe wake welusa nawufuna inkomo uyakhona ukusho ukuthi ngithetha kusuka nyalo la noma kumbe bedlele intolo bakalithetha vuka ekuseni tabambidlela uyebuthi ngithetha kusuka nyalo angikhuluna ngabe lishiyele emlomo usheshe ukuve masinyalo ukuthi lo mlomo bakho le tithuta leplate hoshe ngako angasakhathalele sekutholile kwesinye isikhathi bazalwane uNkulunkulu ungamuva uzungena liphuma ukuthi ukhona kade but uthina ungakamtholi sekusele kancane ukuthi ukhona ukudileke kuba ngempela akusasilo kwesikhathi bazalwane ukuthi ungasakaba ngemthandazo yabafundisi ngemthandazo yelikomiti sesikhathi ukuthi uNkulunkulu ucela kwakhele empilweni yakho ngicela uyihlale impilo yakho ngokuba ngifuna ukuthi kubo konke lento akudina ngivele ngikhulume to the inner office ningasafuni i-office yemfundisi maybe ngakhaza i-office yemfundisi libhizi lika-VOC liyashona nabanye bazalwane sekunenkinga lekho lefuna ukuthi ngithandaze but ngirelaye e-ofisini yemfundisi so nangabe lo Nkulunkulu aphakathi kwakho you simply report to the office, the inner office, because the reception lapho nguwe awudingi uyawucela siso reception ukuthi akufake umnumzana office lo Nkulunkulu la phakathi kwakho wena uyincenye Yelizulu whereby God can dwell in your life uthi ke Jesu nalamave kwathi nacho uthi nangabe lwakudini ngitabesemile nababe ngiyehla ngitaphakathi kwakho. Now the question is, does God really care about the heaven? Does he really care about the heaven? No, he doesn't care much about the heaven. That is why waseka zaba Uyincenye yemapalace akhe njengalomuntu unemapalaces la manenge heaven naseswatini. So as much as uNkulunkulu aseke ukuthi sidaba Uyincenye yemapalace akhe ufuna thina lesilize la mapalace sihlale njalo ngokurenovate impilo yethu ngelifa kaNkulunkulu. Njengoba lomuntu bekavakashenza weni yasesekimangatsavana esitela ukugrethiwe kuhle kupendiwe kuheshiwe le because bekuta lomuntu sengapply nalamuhla nawufuna uNkulunkulu lisanuma renovate lempilo yakho utabese uyeta uyahlala kuwe because akedi endlini lengakahlotshiswa. That is why the Bible lecture ukuthi mfathi yaLuka imimoya nangabe iphumile iyahamba indize iyaluke ehlala ihle ihola le kuthi iyathanyelwa nangabe lendlu ingathanyelwa ingeke uyilala kulembu lala imvula ayabuya saphinzele afune ukungena akuthomete up to 0%. But nakathi ayahlola akhaze kune-furniture yemthandazo, akhaze kune-furniture yelifa, akhaze kune-furniture yobungcwele, akhaze kune-furniture ye-humbleness, abese ayathuka. Into leti attracta uNkulunkulu into leti sevini lakhe. Into leti attracta lo muntu ukuthi ahlale isikhathi eside siteki ngokuthi siteki simphathe kahle nakafiki. Umphatha njani uNkulunkulu because ivi lakhe lithi banini ngcwele njengoba nalo lampidile angcwele. As much as Uyincenye yemapalaces aNkulunkulu kusane kwenzeka awarotate bonke uNkulunkulu mfundise emapalaces akhe lala because sonke njengoba silapha sidigodlo kaNkulunkulu but kungenteka aphele 10 years solo lo muntu angakavakasheli endaweni yasesiteki eMpumalanga usuke kunenkinga. Ngicela siphume isawuthandaza.